Arjo Mulyo. Sahabat rekan Karang Taruna, selamat mendengarkan. Sirahku sing oleh itu kamlengan curhat dengan mbok nek durung rapi jantemo lan terus piye pacaran kono lalala dasare simpo biyen lulusan pondok kudu sing kenceng cok sampe sih mas kelakuan. Pengen ngrasake pacaran opo yo bener rasane enak jeneng sirahku sing oleh itu kampengan curhat ning mbok nek durung rapi jantemo terus piye pacaran kono lalala dasare simpo biyen lulusan pondok kudu sing kenceng cok sampe aku golek no mantu mbak masih ora patek ayu sikat mbok selang isut